بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. watukufu wana mawakomor wa Islam wa masiwamane rimtoso ni hezentosa za Kiislam wakatinda unuo hamani namna ikao nyurishiria baadhi za awqat hezi jihirio harumwenchi nizoro nao matsoni ya ukaya ngabo baadhi ya wananyasi arenga zerezo zinu wazifanya ama andema jiwanwao hemba biza maslaha ntinti za hondu ikao ndo watendea ehezi watende wa Asman Azali wakati ya mwiswani. Watukufu wa Komoro wa masiwamane gamina nukto ndaru muhimu ikao doni hutajiao ni zambe emasiwu ya leo. Nukto ya mwado ngialikia nao no mrengo wa kandida wa hizi election za mwezi wa janvier wa 2024 mwananyasi mtukufu raisi wa Orange mwananyasi Kiki holiho ngarjuao kaya harete warantichana nge mihononi wa gendarmerie ne mahakama ya ezi ya Asman Azali lazima rishemeze au kaya wamongoni mwarikaundo wa wanao embwana ranguba la tarjero wasuli leo hautaha baparahanihe uhaki na usawa uharumwe masiwa abenge Muhammadu ho ekaharengwa hansi ya sosa haki ili adhulumiwa jua dhulumiwao lazima wanu wamarasi rihutajiao daula ya haki rande homage runese ukaya karja jibiwa summa kartu jibiwa na singar hutajiao wamtola uharakifu wa mwananyasi raisi wa ile kungumanyo la Orange kandida wa hizi election za 2024 ikaungar aminio kaya wamongoni mwarikao ndo waibiwa ni Asman Azali zevoti haizo karjajo juwa eke eja hizo sijiri leori enge azma ya urongoa ike karvumbu ambabile tina hilo raumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala raumba mafujar ya Asman Azali waelewa ukaya imarisiza warisizao wa Komor imarisiza warisizao ema kandida imarisiza warisizao ya opposition jimla gar amino ka ngbo mwiso wa hao au kaya kena ukiri riba kena mnayin awange kwezi watukufu wa Komor wanama mlobo ntijuyu wanama wahesembana ontipia ni mashama ni makungumanyo mwendo kinyume nezi Azali Asman rangu 2019 fatarjerwa suli leo mloma swani kwa sina mkera vi ribenyu mbari zambe mrambi yesenongo mhutaji yao au kaya realite mnungu hesi ukaya wananyasi rawahura watiti waloma siwani
ngorukuni nezi jihirio ngorukuni no ujiru wa mesha ulio ngorukuni no mavuno no ulio ngorukuni ne injustice iliyo maswani. Idhan lazima ruwashelezise ruwatanabahishe ruambie ukaya zenongozo pia kasina uchua ziuna mrulomo nze ya ziwani ye na nyimlo maswani kamtuzi waninya kwezi watukufu wanama wazani watu wae emikonti ya siasa anese parti politique wadhulumiwa hema kandida wa hanyu wadhulumiwa riaminyoka wadhulumishia wahisema kati ya mwisho yanu warengwao hamzima mzima kaunga mjuwao ka harmwa ema kandida warao watanu ya mru ya visewa haku wale mwanya sikiki dalil chuo wasamrenge haukawa mmono kaonane mzima ya watunjia rangu juzi atarjari wasuli leo wa mmono ukawadane mzima ujuze strategy za widi za hao neze makri za criminal za hao lazima wa mrenge wa mchemba bahanu hata levesime libire kiki ngujotabishiwa hata mpaka levesime libire yonga mchuwao msikubali mhadalo kanga bachoka ufasha enquete usikwa maudu ika enquete yonga joka unika namna yoka kikia tolo haina nongoza preparewa zifanyiwa isosi hanu wakati wa hasu. Idhan wakati wa urenga mru hamadola wa mchiambaba hanu wambalilie usauja wa mrenge esabaki ndo wana abona wana kanza nje safara leo ekasidorongo abantu retia amani kabasi amani harimo masiwa kabasi amani ya udorisiwa kabasi amani ya udosa ya udorenga warubure we wafunga kabasi amani harimo enti ya wanrika oleo ngofunga warubure. Idhan wanwanu ngelazimwa onesiwa kaya enti ngelazimwa ke rinje harma ger isoni sori para oleo ngar para ger civil harma enti karti na tengwe mbidi safara leo ngar para oni wana nyasi mdokomor avant le 26 mai ngelazimwa enti ihauhe rahani hali hawa hemaj nam ejoka fayafe ejoka kana mweke namo chaye esi asumana zali ilfoirohe esi akifujar ilobonsi juu rangubala tarjar wasuli leo abenge gamparo hajiku kabisa nami zimulahadha zinu aweme kalima nyambao ngamnyambo homonenia ngamjokaya isafara leo kejaladhi murla horudi haukensia hatu ilengwa mateka rangu 2012 fata leo wanadamu warengwao wafungwa bure wanadamu warengwao waulwaya na utorolisewa abasainu wanchia uharume michi hatu wahutajiao wabaye zemisihiri hamara ya saya wabaye mabangwe ya milaranti hamara ya saya ili watu uvira wafanye zonongoza hao abangari mpara wenye mashababi mlokomori na mchia muhime dingo hii kena ukiririba kena mna inu ilifari nchie haruma namna ya wana hau kweli asinu waruanu yani maadui abo lazima ruonese wadhi watu sinao lazima
kena ukiriba kena mnainu abanga nyonu wa kiki msamsihwa na muonese ushuja wanyu na muonese nyinyi wandu wa mroni wa moroni na mchua dingohi ba moroni yoti ya mzima yo he Komor shemira hiyo hene mdungeno mrawa hae huwasaliwa yabo na muonese ukakiki ya mwana moroni hamane mwana mradabi gani mparawoni mchuhe dingohi muonese ushuja wanyu muonese ukweli muonese ukaya mwana hanyu wafungwa hansi ya soza haki kwezi watukufu mnidungao no mchuka mnidunga sambale yao ngari parao guerre civile ngaranzao guerre civile harmo ya masiwa ya hatu surtout no harmo shasiwa shangazija ili niwonese watonya wa hatu na sene mwanadamu ikaundu yaringeti ya hatu otage karna ujuardase mbavisa marisisa za hao walonizo wabiro werisiza ewe hatani wasima nazali non trop c'est trop minsi wa voti ngami wa guerre civile wahensi hatu yaringwa otage nangu 2019 ataleo ngamshemezo papara hani guerre civile waharu mwema siwa surtundo haru masheswa shangazija ejoka ufayafe ejoka ukana mweke namo shezi ningala dhima ilawe oui ezi ningala dhima ilawe ngela dhima ilawe hezi inu yezi ya kikatili yezi ya kidhalimu yezi kauke tufanya rangu wana tate wasuli leo na mrambi yemba nungo ima waziri wano yabo waifanyao na mrambi yemba nungo ima director general wano yabo wafanyao eba ndo wahe mwenje huo wamnyezi Mungu natombeha hobarini endea mfuanti hiho jua wabe hobarini wa wafuanti hiho kwezi watukufu wa Komoro leo ngasisho hauka ngaritore wao amenge holi ngaritore wao lazima ni watore ngari mtore yaoni il faut para ne guerre civile harmainsi nam ezo ka fayafe ezo ka kana moya kenamo aringwa dingo ya haza video za hatu hata ni wakati rjohena Komori wende weri kazi zazo ka warisiha na mrisihe shaka kamna ukaba msione safara leo il faut mlawe inti hatu kaitina credibility hata mnyangamiza rangu bala tarjiro wasuli leo inti hatu kaitina sharafa hata inti hatu angamia kabati hata amba credibility ya he Komoro mbabahanu hasibabu nezi ya kifujari inu hasibabu nezi ya mjihuvilio atendeloni ya sumana zali bingar mwambia hao ni masiwa leo karna ujua riba yake namna inu il faut vaparani he guerre ijo utongeza vafe wangu wajoka kana mwake na mo yonde hali si wana wakatahe mataliban en 90 au Pakistan mataliban wakati wakaurenga wangu wafu pia wakanamoa baki Sheikh Masoudi nwadungao na hikmati yar bahileo no wende pia aurene pia shakina ukiriba kina mnainu wajohumbiwa wangalie emavuna he Komori wajohumbiwa ngwajukaya sha raili wanadamu kwa tufumwa wanadamu kwa tutinzwa hasibabu guerre civile harumwe masiwa waparahani ha guerre civile baina ya hatu
neza kifujarinu kana roho yabo mrezi batani wanama wa siasa wanama mapolitisien mdabo ntichu wanama societe civile mdabo ntichu kinokiri man ukhidha bikuwa yu'khadhu biquwa haina shari ngo hamvuyu shotore jay hamvu azali haringe hamvu il faut renge hamvu karna suja bardo bila resungulia leo Geneve leo daiho nana ukweli nguo moroni na yaho yonu mloko mori nyinde mjotende karna uchua renga avion jeiho karna uchua raha na mfe danyina errands tukabaki kamfuma shahidi ekamfu hasibabu ne komori hanyu yongio hama do wahafa le 6 juillet wakati la kaurenga independence yongio hama do wahafa wakati wa hima mercenaire haukaba leonga bwe mercenaire wadu wenye wa komori hamadasi warenga misao garanzori ruwa fronte riwane nao wanama komoro njaparo chane makalima yanu shayonga mjonayo nione sukaya hakika rilemewa il faut une solution hatu na siyasuma nazali doura mabunduki bonkomi ojuyu nam na aminio ukaya ikawa iparisa ngwajurire mabunduki abo il faut ware mabunduki ifori wara meshonode rwongwe zitwa yene na ekipo hae ngwa biroweri shangaza ona samba kase no sinja paro samba shalonga mzambo il faut wandu atsinzwa il faut doba chuka uharongo nyesi mnguna benu chumtsinzani aundu ngemi roma jilam mangamie ne bahari ifundi sorombele yao kana ujua rombele ngo njema ranguwa ratale urtuka jumo tsomba duwa warwanu mungu jona wakausa warwanu mungu jona wakausa hatandi kamtsukawa shaka msiuru ni mwere chiba na babo abangao mnyesingura mga mizani waswaya zali na mnikuda hao nam yale malaikao ambara se parti politique wala maswani wasiwa hatu wa siasa wanama wa societe civile kwa chaparo ruma ona enkodo ngelazimo wandu wafe enkodo ngelazimo ireme avant le 6 mai sino vile mwendo karije yu karna huja shana mreme mfe na nyinao ejo bakabaki shazala sibaki yasende le 26 mai yasibuliwa hajangu tu marisiza ngurisizo wa komori kujo wafunga ewe basi ewe ya hiyo naonesiwa naonesiuka ina wa mwando ya lazima yaremma ibunduki bonkomo juu no karisiwa hara wa ukaleo warirenge warifume au waripule wandu wariuwe kabasima tabu tukayonti ngamu amini ukaya ene mrujo fahe haqinu ya ukange banu homonenia ya uwania haki ya hemasiwa holi hono dhulumifu he baina wadi sanazi 2019 atarjar wasilile wallahi enu johu jofa shahidi haukawa nada muhammada wanu warengensi ya hatu watungeza itwana credibility mbaba halitoka yonti lazima wa parisa ruwango zitwa nam na ruwango zitwa wangu wasumana zali
hamzima mzima warungulia wana hatwe mihono waliulilia wasaya wawatihine maji wasaya ngomo prison bure wasaya wesawa wawaswili yemgo hao basi namba mahakama itsuka yonsi hala furi batse mihono rikenti ridwamba sinde ritwanza rife ikari furi wadungu zabariri narende harumwa da'wa narende harumwa jihadi narende harumwa jihadi avant le 26 mai avant le 26 mai wakomor namkera virandi senkodo dingoyi namkera virandi senkodo dingoyi ba wakati wa henkodo usaucha nando kawano mewari ngwajuka wenda wehensi wale 23 amadole mnejindu mitami nguli mjini yamba hano mewa mina video ya etiyo aringu joka hanza ya parele bavu la mitami nguli na mbude ya jiwambe ukahano mwa ya hano mewa endi mruambe endi ni banama anu mwa gouverneur ina Sumani baada apre yaho muhansi wa hele 23 ngutsawa hutajia pare emitsami huli nembude dawe mruhindi wemrutsuju hondao bomze broai maskin watukufu wa Komor Senesi mwambianu kaya Mohamed Daoud Kiki kawa kawasiri wa isabari sandani baada mahamitsanu ya bira harejei hajar ndi ha opposition opposé numero 1 Wasumana Zali makati ya mwisiyana wa mrengo wa mfungura nzijana atarjeru wasuli leo karjaona ma information tsoka yonsi yahusu mahkama shango tsukaya ba anleve mwanadamu ndo mchama bahamu wa mwananti tiaki ndemana ko isafara leo ngariparawe nkodo yandise karna uchortso baki halinu onrodo rengo hamzima mzima we terroriso wandu ngarijo fanjao ngarijo tsinza ewe basi safara leo nari watsinze onro Wasumana Zali watendelani belu na msaidie ikao jana akao posan akao remetournante leo hahimi ngone sokaya etournante ketina faida baringe yabo wakomoru wa Masomani ibanga mfikiroka Asumana Zali hoi ikahiro kana moyo banu yafanye mahamitsango juma banu engajuka kakawandu hindi emzuwani uchorenga baada mahamitsano hiyo engujuka kufanya ngujuamba ngamkazo mahakume banu bangu kamransi ratowe adu inu ya lawa kamransi ratsanganyira haukweli rambatsi jao kamransi Komori rarengeze masiwa be mwanadamu hayatsambaza shotokango ndo arume mahakume baada ya saruma mahamitsanu aduende njize mahata batsina ile ya iruma ila shamtsovumbua 2016 yatabani ikabwana wananyeso nzwani watsonjuko batsemi hono ba ewa komore weyadui wa yatimu hartole tournante haina isiwa wakanene namna ya ujua wajirume onwake haruma amani hatorne banu hata himenye abangu anzwende afanye mahamitsanu afanye mahakume emzwani maudu yaje jambe kufanya mahamitsanu yotsi kweli
yoti kweli wenge ikakarja parana banu avant le 26 mai ratsanganyi hayari uwa aura muwa abuba abona rambe samia na watwana miata mimi wakati hiyo ngamjwenda sijidani ikami hwenda sijidani ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjwenda sijidani asumani yabo mbakindende asimende sijidani abenge kwezi wa kumur kwezi wa nama wa himbana arkerar rielewe ukaya ejo umbi wake namo ya unensinu ekauha ngujo kaya ejo umbi waende yatsone zenjema za hensinu izo nizo mngwanza au shabu afushahidi shakena ukirereba kena mnayin karcha paroja ne makalima yanu shale ngarjona yo hizoro nao ngarjona yo hizoro nao haukabanu habanda abantu nguwarengo hamzima mzima nam hamwiso mnongozi wana matsao walo harmoze rezo sosio zinu wasaidi ya wezi yasumana zali na nina haki basi si watu rito milia opposition ina wanunga onechani buya hao waiwani yao msidori vila mwamba ukaya kamsina besoin mke wananyasi bano heni mwamba kamsina besoin mke wananyasi yonde namna batu ritona besoin mke wananyasi bano kari mononi rimlikane mihono rikau aminu kabalangar nikau wananyasi sharan zile wanga mjao harumwase resu mjamrambi okasitsi wananyanyi na mweri parsanga mdobri fuma na anasiba tule mparsanga rjo mfumani nitsi wananyasi nam hata ni hone hanyu karchu yanza ngiona damu jasumana zali kamri wana mtsirinike bajana tsimono ni banu mkabzamba he hali ngongo wawe yino mtsirinike mihono bakarchu yanza mihono hanyu msiri lauliye bakarchu hanza ni mashababi maadui mweni la maadui materoriste madhalimu makatili haya narende harumwe bwana kodo ngosubuti bo mwana ma musilamu ndona mina wabanu 24 udabira wambo kantu ni komhono banga mi dawla haki udabira wambo kantu nsula uliye banga mi dawla haki nsina hachana hawe nula uliye kulaka hunga na marongo helu lo hunde helu lo hun hata aswal murad abange safara leo makalima nkarcha paro yanda shangari yambao hamiso harumajani bunyirwachi ramba makalima ya hatu ya leo yani makalima ya wadui gari parao eger civil umasiwani gari parao haku haka wakati uja na mrulo ene mrukozo nesumuna wensi hatu wena na juhe ya sihe atili ndo kangu chuka parwa utabifu uli harumwe mbavi hatu rangumala taleo kasina ukauha kama na utilo nsia hiyo epare hiyo kena utilwa epare ya misiju hata uziyo hiyo kena utilwa ekayesida hinu kena utilwa msiduwaze ukabala rangu bala tatirwa sulile imdata pare hiyo eparwa joar one na mshamchaniye kahuna utilwa pare kayesida hinu arimwambiaoni na hiyo mungu ni mwesi nukweza tsungisa mtabi hao ni parembi lo harumwe bavu hiyo
litaba manji na Junaidi ngula lo mitsami hulo mjangu wa mitsami hulo mjini tout le temps shabuda ya du yengi yabo reparation mania mtowe katsukiri we akemba emba hirumi hawabo ngorongo ya mwera abenge ene mtoka yabo shaka mnoporo chino pare yonga mlabo ikaye zinda yinu yasuma nazali enzia yala yandahu yala bo miziju yandabo nyamawi hata ya wasili bo hospitali ya uziyo enda telezini na badamaji wallahi nzie yoke na parotilo niweka na godoro ya itia ya hamba juhari kwa msaada wa wana nyasi wa kayabo watindiloni Dr. Mtaramaisha garisa shedia ujabasa rangunda hapo izibaho izongi yaba kabati izibaho abanga o malindi ya timbo ne maji yone mana kongari mparaoni mjuhe mwane kamtwenda mwafanya manifu na mwane ata mumtowe beti salam ya adui hiyo akaraili yabo harumema hamitsami ya musoyinu ngamuamini ukaya kabati sokira mundani ibana ngamasheli yao kaya akana mnashiyo 2016 mnashiyo wo mugore mwese projet yatia de l'hôpital El Marufila sai langi pado nakubara tarjero wasuli leo hesa timizimanda ya mahamitsano ngode akuta jiarenge mahamitsano ya saya kabati adui lahani mndu ajarana ajatsambaze masiwa ya hatu ya ezi siwa zisambalia hende zabaki harwe masiwa ya hatu ibanyika mfikiroka ya mzwani ya dada ngujo parisa ezi baada mahakume yasoma nazali ila ngujo rumama hakume na muhime mjemwone ngujo rumama hakume muhime mjemwone ngamjo kabjo mwane nabo mumi yabo asuma ngufanyizo nzao harumu mahamitsano 2016 tabasa ngwanza rudarenge mahamitsano ya saya wondu wadui rimwambia ukange adui wahe masiwa mrutukubali ukange mduhazi yafanya bila hizo yafanya ya bira haruma mlango wanyongoha horoha shangwa nzo abire dirishani habunduki ajore mwayo bonkomoju nam izo nzao abngena muhime bumashababi mawatwania wazee wa hatu mkubalio kanga mdhulumishi hao bwana nyasi mdo haruma za idara mbali na mbali mwatolo hasibabu ndezino surtout ni walo posto hakamne jindu ya jabo ranzi ya charenga sezi siyo hato wandu wa shayhani pia bala tsanro hai aringe wandu wa ravin wandu wa sersi ya wati yomo ngoni mwese tabu nziro zanga mizema siwa ya hatu hotsoka ketsi na technicien ketsi na mru ancien wa idara shaini ya jabala buti haruma ezi abola dhima tolo yawa tayo ingar ebanu gardonda abenge chikanza nikimleha ku haruma mahadisi hangu yabana masifu shaha conclure ngamonzo guerre civile haruma masiwa ngamparo guerre civile contre yesi Yasuma Nazali avant le 26 mai mudo muhimu wa message yangu ya leo njaparo zamba shanga mzambu leo aukarilemewa na sigari aminio kaya wanu pia rema kandida ruwana nyasi watuhenda pia ngujo wataprizo hamuda mfubi rudine shelezisi kajusi mwanama Sultan Abdullahi adjoint de Komori ndende adzie mzaza hai swedwa mboe passeport yahe kaula dhimu ya reje hun le 25 avril ide ili rafanye biareje wamtambisha hata wambohe passeport bwana ama wa Komori wambohe passeport
au zisa ezinu ngabo listi tainilo banu rambiwa ukakambiri banu il faut rilenge se documents zanyu izoranzi yardo mbeza sala ngabo hali yatandi hali yatandi il faut en wajuvira banu rilenge se documents zao risivehe au ministère de l'intérieur izo ndizo mwanama yambiwa yandi abaki hadzihimdzadze Mwenyezi Mungu ajo humrehemu yamlaze banu bema yamghufirli yamjaili kenga hanu mazembebo za Mungu na mtume hamzihi inga joka kufanya jabasa amuralika jenda yaitsa abaki hata siku yakapashia haja aeroport omere passeport au zisa passeport ha ambangio ministère de l'intérieur almuradibi isafanyisha zifanyishia mwana yasi haja le même date kaundora kaza yaje haja chaizo marisiza yayo enda yoranzu ya lawe hosoka yabo maudu rechipa henda iho abo iso niswajo urifanya sijao basi Mwenyezi Mungu na maadu yao yonsipia walawe wadunge ni mroha huo akoma adui okwa tsura nzizandro kwa tsura nzizandro njema arumwensi yatu abange kwezi masu ya leo yanu ngamparo enkodo ireme dingo hi baba sinenkodo kabati zitokauha narto hara dingohi narto hara dingohi ejoka ufayafe ejoka ukana moyo ya kena moyo ezatu sisi karna huja sisi rohunu na mtende kanga mona zijiriwa harume masiyo haruma zintsimbali na bali nsetsebatana hanyu amnetsebatani nyaduza tumdo komori azali hamtani goboni hemba biza masulaha ntinti za hahe dumbezeme yemrisizani enu jorongoa enu chomba jao enu josisa jao ngujonja pirizo ngujosisa jao hai hatandi kwezo kasicha washowa uritsondanyi mafanya siasa societe civile ondo wa hansizo ze prison ikangwa da hiyo ndongoza haki namna yinu na wizi wa voti wa bira nai lazima wafe wafungwa au wafuzu abangeleo bora tuvu fuzu aromaze voti ina rifi au wafe lakini ukiribaki halino ikakwelinga mwanzanchi hanyu ikakwelinga mwanzanchi hanyu mimi ende message yangu ya masu ya leo amuipartage hata iwasile madu yayo Mwenyezi Mungu jo watu wao hawarakifu insha Allah shati hana kawaida ya hangu ikanga mibanu miuve message ya mwiso ikao miuhibeshea wanama wa mitsamihuli en particulier do haruma wandu wa hebavu ya hangu ya sembenwa na ibavu ya sada ikao ibalia umji wa wila mitsamihudi kwezi wanama watukufu ngamjua ujiro uparhani hao baina hemu watu zuki watu Dr. Archimed ikao harengwa namna hino hanja sosa haki hata leo ndio haruma imehifadhi ya daula kifujari ya Asuma Nazali Archimed ngarjuao zanowika undo atuhumu laonizo gar aminio kaya kabati sanganzima sojo tuhumula wandu jina itu Archimed ikawa nunda wanu abenge wanama wa mitsamihudi simwambiani ngamrudinde pete ukatsedi Mohamed Adam
mzee watu mtukufu, ancien ministre, ancien député wa isembenwa yatu, waziri wa habari za ndani wakati wa mzee watu mzee Jawari Mwananyasi ikao mzee watu ikao luyatongeza yabua emitsamihuli ya juyu rangu mwemba juu atarjeru wasudi uzio ya sehebwani ya wasudi bangwa kuuni na wemani imijiyo kamiji 11 munda miji 10 ipanga ibavu ya sembenua jimla decoupage ijai yungoa ibaki mitsamihuli ya sada na mitsamihuli ya mbani ne mitsamihuli ya sembenu shayo pia yode mitsamihuli karsina mwana yendo chengwe nicho Archimed hahunduka jahunda shangu dhulumiwa ngudhulumiwa baada dhulumiwao gam amini ukayenga bongo walio okora wa hudhulumifu hao en particulier ndo ndikao waishio haruma e capital haukara nguwa la tarjerwa suli leo mungoni mwa ndikao watia bar ya ukaka bana bujofanshia manifestation amom joyce wa emitsamihudi hasiba bundi sanokosi karsambao haboresa razidunga ratsaha mabani hatuno wanashe watu wajiranda amom jo mitsamihudi wa unese usikitifu wa mwana nyasi docteur wa hatu ancien candidat en 2019 ya rengo ya habsiwa hanza tsosa haki abenge amrudishe meze ukaya ya hafai kajosa Said Mohamed Adam baba hatu baba wa Archimed harongoa haro hatsozi na ewe wanama wa hesembenu wa jimla ya rongu kozo vasina Said Mohamed Adam esembenu wake jahima rikawa na zijana shari mdungu hodingoni ewe aruhatozi ekamtukubali mwankuli aletozi ilo bwa mitsamihudi ramanifeste contre ezek fujarinu rajwe khatima hi mwananyasi Dr. Archimed ewe emfale wotini mfamaudu izone zinzia resilindao ekayezinda ino gar amini ukangar jobirabo pia escho tsongeza kikaribiri abo lekayezinulawa shadoke yezinungiyo rijipo jaiho gar amini ukangar jobira na skarjeba karja viole karja dhulumu karja parurumainti shangarambao haki iparhanihe usawa uparhanihe udhulmifu ulio ulawe baji haki gasoka jala hatu maudu jowana nyasi zilo ajala hauleo amadovi Dr. Archimed yone manako wananyasi bali na bali wahe yesi awakurubi yao SRC ilone pouvoir leo walo harumwe bavu hatu en particulier les députés ya nomewa mwananyasi bako kaunga mjuo kaunga umongoni mwandu wa zinao haukango jihisi ukanga wena gauna poa gaupoa luru harume bavu soi mazali kuti tileo timaudu sindubshao idalilu hone siwa nwana zijana wa uzio wa udungu mbio daono wananyu wa serse c'est un coup de fil wenge uhimi ngawe yabo ngusaidio ngufanya haina namna nchi pia ili wananyuho wakadamisiwa metrobako ngohimo na uhunikiwa uaminifu ne bavu yao hiyo shango kadamizo wananyuho haibavu batijo kajitolela hao shaka muamini ukajiyo tikweli yoti kweli wahoso vuu hisa bobako nam
mwana masharafu ka kutsina ulio kutsina uhundao sondo ka ujarumwa zerezo ujodamba minga msutene azali Osman al-Imam leonga mjua jinome izo ndizo wamba juze shele watu udungu leonga mjua jinome naam parce que udungu ranzi 2016 taterwa suli leo nukutsina baba nuwatilwa kukara the wakajawasi basi ndo wananyuho waraje dingoni makalima hao bakatsulingana na mruha madawe wana masharafu zuki wangu komi mstay katsulingana hata ukaya wasaya ngartsuko hamba ukaya wanume wambaba hanu ngwao wene ngwamboze rabo kasinga sina bavu singa sina chao sha wewe mwana mazukongo mtukufu komi mstay yako kutawa abangega mparo parce que nyotsi pia ngamjua role ya ukadamiza wase watu walo harumu mjiwawela ukadamiza wandu zatu walo harumu mjiwawela ili wati manifeste contre ezurawe mwananyasi Archimedes nam na Archimedes ya mwana mwela ya mwana misami hundi ngiacha ke mwana henga zicha zinongizipia kamtuziona ngiacha ke mwana hekomor ngala dhimir shemeze duto hunda ngwari dunge doke kalta shemeza karna hunda ngwari dunge yune mana ko safara leo rilawar shemeze harumo mjwezi wa mitsami hundi tino bar shawari tina bar leo ngarjo watina bar maudu ngarjo watina bar maudu yo kakar jafa ngarjo liba umwamba garbaki harma hen sisa jo baki harma hen abenge imasiwalo yanu sitamani geri civil harma komor gamparo mashababi gamparo mawatania gamparo wa siasa wailewe ukaya azali ya sumani kana uroha batsina ukaya wandu wa manifeste contre mwanadamu woi hanzia za bunduki heli arisi zao kangena bunduki ngarjo humrumiliazo safara leo message yangu ya masiyo leo dainu njaparoka banu ndo ambarongo amada hizo shaleonga msambo hizo no nao wali terrorize watorizwando nduzetu ndo masiwani watahidzani notsido mwenje shende njorongo watu mwamba ukangarjo mfungani ngatu sija leo waje warenge kiki jana warenge rasida warenge mkalimani wahe orange leo warenge president wahe orange koba yabunyima opposition ngamba kwatandi msobeke haruma conference ndosi na haruma conference naona tijao haina mwanamme na unesondu umemwahe haina mfanya siasa na unese jirma ya hahe haruma siasa baba ne kando urumilo mvuyu anuruma mvu asalingu mutsimbili amani kiunda amani yangu watsungodo harete wabure wefungwa bure simambiano kabane ndo ndabo haya ngamjwe hansiwa idalilu simambiani mwanama wamboe passport mwanama Sultan Abdallah wamboho passport juzi kanda jemda yabo ngamfikiro kabisa sira bakit bakano iri ikayezinde hii kabati sojo jiri ikai mwanadamu ndo hii kabati sojo jiri baina ya hatu abonge namri wani nyondo mloma siwani wakati ucha wakati wa utinzwa au mtinze na mtinzwa au mtinze nam izo ndisi hamba
bananga tsiko repete zi hamba shele imarisisa ni yonsi pia yanunge nayo imndu ya risizata enswaidi wasikuwa homba dua yarisize hata yambengu jorwa hitwa idhan amumparoni wana maonti mwelewe ukaya kabati namna isondo kana rijimene warumwashe jihadi shijo utongeza ekomuria hatu ihunde independence ya kweli haukanga muamini ukaya independence ya kweli ngecho parahania emakati yanu nandike ya adui ezalimi ekatili halawa yone independence ya kweli hauka ikahalawa ya France Afrika lawa wajohu jaoma watwania wanadamu walona vision ya wengeza nti waundanti shasindo wandu wabaki rohanjie no isafara leo ngari parao guerre civile avant le 26 mai et je kofaya fait mujahid ejo kofaya fait mujahid shakena ukiri onwabe kenam nainu watsodore ngo hamzima nam wanama watukufu mdobo umasiwani wanama hai societe civile ngamjuo ukanga nganyina rahba waeza nongo zinu basi safara leo msilinde mapoliticien haukawao waungwa nzao waro wanjie na wao ngarihutajiao warohe ya bali system nonrohahe ngabo waliyo ngabo watiyo opia gela simori watsanganye haruma panie nzima safara leo gela dimori wa tsanganye haruma panie nzima safara leo basi narende haruma guerre civile simwambia ni ukema kalima ya leo yarunja paro yamba shanga mnyambo ukagela vimio wanuanjia haruma guerre contre mwanadamu na ramabunduki haruma ikomio jawe yabangu jori rema parce que zinu zonsi pia zinu hazamba shele bazinu hazamba eba juzi mtuje haruma diskuri hae hazishemeza nonono il faut haina namna ntipia wanwarechei harumwe origine ya hebana yinu dokangari wanao na dictateur kana kamtolwa illa tuka ya tolomvu monesa strategia voti kejakiri ahidi harenge balamjia harumwe sunna mkubali mdungwe sunna ya Muhammad msha harumwe voti hauka hata yeye hafanya na ile maswaba idhan leo ifanya shahrenge ngisabakiri dokura semihono isabakiri wana kabati strategie chondo wana il faut paparhani namna ya to dictatori woi kana utolwa haruma zinzia chondo kaya na rumiri wa mvuyu bwa komori mashababi mdobo ntijuyu mawatwania mdobo ntijuyu haina suka urendeha na sirendehe no lobo ntijuyu ntikubali ukaisa jiri Senegal kasira ujojiri Komor pourquoi pas ngasio jiri ekanga nyima solidaire ngasio jiri ekamkubali mfe au wafe oui raini kamtuhanza bati damu mwone damu ya fulani yabakabati zukiri hauka realite katutaha kabati longo itonda hiyo il faut bati damu de hatu aunde hahe de nonro hahe de hatu aunde hahe de ne
shatendelo ni belu no wajama belu wadingo urisisa wa Komori shanga mkubalio babire namna na strategy hata ihansi wa yabo yabitema hamitsano ya saya iso sikweli wanama na mwangalie hen politique yendo yabaki baina hamitsano kama nadamu yendo daba hele zisiwa zijoka ukaya na mwangalie namna izisiwa zijoka ukaya wakati hiyo na mwangalie strategia ya irumi yao iliajisamizize hamwezi mwaha mezi sita mwaha mahamili yanike mwana harezo balina balisa sharia ikaw hamenyi mishinzi pia no bora torengeza taratibu hamada hizo ngamzo nao kiyuni taratibu yanzao alivar leo yarenge conseil privé wae ya mhansi yo ya mrenge secrétaire général adjoint wa CRC irumao leo yo maudu esharia mshinzi ngashon permette yene gouverneur yo maudu esharia mshinzi ngashon permette ya juwe yarenge place ya gouverneur na we place ya gouverneur harumwe sharia shinu cha 2018 ngashon permette warenge place ya rais basi awe place isa hansiwa wa Komori heze strategie zo pia henamna yonsi ivan hautsari tawe harumaze no hizo pia ngela vinyo rejei uharumaze mvu haukaharumiliwa ze taratibu pia kazitukiri ilfarumiliwa ze mvu neze mvu nganyini zoni wa Komori mlokomori ze mvu nganyini zoni wa Komori mlokomori nyine mjowonesa watonia wahanyu nyine mjowonesa ukanga mtambi hao nyine mjowonesa ukanga ngamuhulao kilo mabawa majana mararu nyine mjowonesa ukaka mtina mwenje ngamanzo mfanyeze jujan kamtujua nyine mjowonesa ukaka mtina pare amade bafyangu izo pia danyi shasinda sirla la mwenjeni rijuha mwenjeni mrojo ende mnazini haya rejei mweza hisa atolibwa kamtulibwa wasangwa tola muhazini zitabu izo pia ngizo ngemana mtu revoltend yashimtsongezao nikika mrevoltend zitabu izo ngizo izo ndezitsonga zao wanansi wasihi yo munziani deka mkatwa hea mtu aneza jiritsunisi ule mkate wa hea kwa chuhamba wa Komoro kamtulinda wandu watu msaidieni hata Macron adui wo yirlosi na yehunu kana msaidiani mtusaidia katili huo parce que ngeharma s'intéresser shadoke mjuha waparahani hamzima hajua tende ana bana basenga ngamumparo nyinyi ma opposition ndanyi ebana batsojuha mndu jason yafanya jason ko hindi ramdunga kwenye village ya mwiso simukabanu neze stilo kambrasi stilo zizo bawe yabangwa nzo mvu epeple ya chuchochuha babu hamana mzima harumasi ya kubali ya renga ya flambo ya raya haizo kwezi masiwiano tizambando ngamrudinde pete masiwiano tiazimia ni behe message ya wadawa ya upare peuple comorien watabi hao hamwenji watabi hao hemarisiza warisizi wao nazali ya sumani wapare hanya guerre civile ijo permette
wa Komori wala muhe wa ulimengu ujoka Komori safara leo wala muha. Wallahi le jeshi hilo azali ambao kange na jeshi kalina humuwani izonrabo wa Komori hamadanyi shanda bomlo wahara usiha abenge na muonese watania wahanyu muonese ukaya Komori kana ulinda mndu ya jai libere itsondanyi Komori ketsulinda mndu ya jai libere itsondanyi nyonu mndu ndani hamu hamtiti hamme hamshe Komori ni atusonsi pia wajohumbia wairume na wairume wajohumbia waje waone erahaya wa hema badiliho ya nyumenya Komori wajohumbia waione watojohumbia wajohenda shakena ukira sumani ya bakibanu ya rume mahami tanu ya satena kena ukiri summa kena ukiri abenge ngari parao wa Komori warambuwe esafara leo ukaritula uduni no tsido mwenje kartina credibilité bonze aslan kartina credibilité wa harma esisi wa balina bali kwa tushiliana hasibabu ndezinu wa harma le bara la Afrika rela jowhe rela maghrib wa onsi pia kwa turi hisi kama singasi na mjomwe vaziwa nguo nzidu mwamba jao uwizi wa nrabo mtsono mahaya uvitsa harmoini africain esajiri abenge Asumani Azali kajaribeli ya mavuna mema jana 2016 hata leo kwa johamba wanguja wamnike valeur wamnike mahamitsanu ya saya hojuma USA yafanya ranzi 2016 atarjeri wasula basa yule mana kongari parao guerre civile armonti hatu na muhime mwane bale jeshi kwa na mremani le jeshi kwa na mremani izonrabo yeye mhara ngujora mbiendo ambassade de France jisu yafanya wakati wa Bob Donar yeye mhara ngujotawa au yarengo abe wa burubwa ekamjuha mjira yumise hawana mbwana ya kweli na ukweli na uwatwania wa ukanyi nyima watwania wansi mwani yao si haki sahanyu kena ukiri ribaki haruma mseto unu kena ukiri ribaki haruma mseto wanama wa Komori mlo Komori kena ukiri rangamisiwa kasi haruma marisiza wana nyesi wanungu wafungwa pia ingariba kwe hali atandi na rife au yafi na remwa au rimreme na rimreme jeheli ambangu jori rema izo zamba mtsuje mitsinde wambo izo zamba mtsuje uka ewe abenge no vesime na rinjilane zibani besele sabaki halafunga mina mna message mtiti wa mwisu ni mraje za oban wanama wahe rezo sosio washangiri yao Asumani Azali zansu zinu ngari waonao na video wa terrorize bata ngamina mwanama ulohunu Marseille hasubuti amba ukaya mratsi niko mhono kemru wa daula haki bantu mtsaiti mwanama sikochani mweshele zize bati ono video ni mweshele zize ni mwambie ukaya hata mimi mitsi mwana nyuho ba mimi ngamtsaho daula haki ikauni wano tundongoze basi no paru urongoze kuna ushina unufanye mbarongo jali koti na ushina unufanye mbarongo ngamu amini za nongo hizo sina ushina unufanye hata mbarongo itoka yonti jali ka ngamu amini ukakona ushina unufanye mbarongo sha zobisa kiasi yangu nawe ngasivanu karsuna pizana shanga nambao zikirio na sokiri
ujele wambe ukaya nsuparo urongoza basi wambe ukaka ngabo sokiri mshangiria madui mshangiria madhalimu wafunga wa rubure watororizo wa rubure izo nizo mtu hanzari zambe ibani sikironda zi kwa nga ndoko murire yona jeheli mwedao ibani sikironda zi bwana ama mshangiria wezi wala mjamkansi rikati sina nyimrambie maka sitiari kensi radis mrambie sikironda zi mswalata jeheli mwamba unga sina mswalata she safara leo ilifori njila ni zibani sina sumana zali ne grupu ya hae ngare njila na uzibani bese karam njila na zibani sirlo hunu au kainu nsia droit shahula kuto droit kuto sharia ya shimenya iliforo njila ni zibani benge sikanzani niwambie na message ombe hajana ukahalingana swafi hajisa swafi sha désolé bu mwanama ni ustei wende mwanama si ule mele bazima si hamba zinji zichoza siasa shajana ya wende tro wako amwe message yao ila wenge kairi rovima mbari zorambao parce que avant uchapara walo kumori shango joni para mimi mwana nyuho ndo sur place minawe quel que soit ya arrondissement ya shio ndio shio no hamba ntsurongoze hamba hata mwono ntsunike parce que mimi wa daula haki hata mimi tijisomuhono ranguleo yonsi pia wenge umna message mtisi da kanzanisha lize mwanama wishunu Marseille yakaurungwa jana ya mbezi habari hizo nimwambie ukaya logiquement sinenda mnaila ngami razi uni corriger leo zona hamba parce que zona hamba zinu leo zinja paro zamba haukampare mabani hangu ne mafana nami wawana wemba na yinu haukweli wanjie guerre civile wone hizi azali ya sumani zoni para leo zona hamba imasiu ya leo zero je dingoni na mise susini mise jodo samba makalimano tampa ka le 26 mai il faut va parler de guerre civile riwatsinze jeli wambangwa joritsinza Luna kazakifu na mtasama wa Komor ba intsinde heli hangu mitsulamba makalima madanu Charles mewa na urisiziwa nezi akifujarino rileme wa swafi jomba ende jomba baki na baki ewi halafuni pare wanaama wa diaspora wa wanawemba na yinu haina namna yonsipia na risaidie guerre civile besa nisaribakia ikangara nzao riparunda wakati rikemongoni mwandu wajoka wanensira yerengelea il faut va par une guerre civile contre Eziaza la Sumani yalawe karna mbelili ya wema bawema rutsaha nando wakati wa para hane hawangu wambango ndo harma vote washindani naye yenda hiba yarenga oui nando wakati kabla simu mbeseye ya réveiller chaka ja réveiller parce que nguono kaya harunuku sisi abengenge lazimori mnuke ngela lazimori mnuke baha samba juzi mchuje amba yewe mrotsi lauze basi ngarjo ulauza rula usise ngarjo hula usisa basuma nazali na utasama wa Komori naomba dua Mwenyezi Mungu aliwasudishe yarjangilie khair yarjangilie masiwa yabarikishe wa Komori wonsipia watanganyihe hau kweli waombe dua imasiwa waombe dua mahalanika ondoa jiri zangu sida za maji en particulier ndo haruma libavula hambu Mwenyezi Mungu yawahifadhi Mwenyezi Mungu yahifadhi hambu kamili Mwenyezi Mungu yahifadhi yawajangilie ya upone shari shaizo kaundo zijirio zonsipia
za husu emiro ya maji. Mimi ngamsubutina mbekaya zinti za hezi ya leo bahi shazinza hezi zabira ini mruhakana na ujua yasaidie zenu ngozila ili zisijojiri tena. Abange dohomba dua Mwenyezi Mungu asahilishe wanadamu wajo huja waredito hau kweli wabenuwe malani kujo utongeza pale hani ya misaada ijo permete ibavu ya hambu yihunde namna ya ujua yinshindo kamungu abenze insha Allah. Wa akulu kawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsambangara nzao guerre civile ejo ka faya fe ejo ka ubaki ya baki. Wassalamu alaikum.